U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika bifite ubukungu butera imbere ku muvuduko uri hejuru, kuko nko mu mwaka w'ibihumbi 2025 bwazamutse ku rugero rw'9.4%. Urwego rw'u Rwanda rw'iterambere RDB rwatangaje ko ishoramari mvamahanga ryakomeje kwiyongera mu gihugu, kandi ko ibibazo byo muri RDF bitigeze bikoma inkokora iterambere ry'ubukungu mu gihugu cy'u Rwanda. Uko bukeye n'uko bwije igihugu cy'u Rwanda kigenda cyagura imikoranire hagati yarwo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ndetse amanywa nijoro niko u Rwanda ruba rutera imbere ku muvuduko uri hejuru ndetse wirukanka cyane. Hano ngaha muri Afurika biragoye yuko ku rutonde rw'ibihugu bitanu hano ngaha muri Afurika bitera imbere ku muvuduko uhambaye igihugu cy'u Rwanda kitazamo, ndetse uko u Rwanda rwagura imikoranire n'ibindi bihugu ni nako rwose n'abanyarwanda muri rusange nabo bagenda bajya hino no hirya uko bwije n'uko bukeye. Reka rero twinjire mu iki kiganiro, gusa mbere na mbere reka tubanze tugaruke kwa aya makuru. Nimba mugeze kuri YouTube channel Sam-G Official, abanza ukore subscribe kugira ngo tuze tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'aya makuru rero turi buze kubwira yuko polisi y'u Rwanda umuyobozi wayo yajyanye ibiganiro n'uw'iya Kenya, ndetse ndi buze kubwira yuko itsinda ry'ingabo z'u Rwanda riyobowe na Major General Karusisi riri muri Tanzania mu biganiro n'iry'igisirikare cya Tanzania mu buryo bwo kwagura imikoranire hagati y'u Rwanda na Tanzania mu buryo bw'imipaka. Reka twinjire muri aya makuru. Nimba rugambiro ugeze ku channel nagwaye ikaze, nawe rwose icyo usabwa ni gukora subscribe uzajya ubonera amakuru ku gihe. Abayobozi b'ingabo z'u Rwanda RDF bayobowe n'umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo zirwanira ku butaka Major General Luki Karusisi batangiye ibiganiro n'abayobozi b'ingabo za Tanzania ATPDF mu nama ya 15 y'abayobozi b'ingabo bakorera ku mipaka iri kubera mu karere ka Karangwe muri Tanzania. Iyi nama igamije gukemura ibibazo by'umutekano byo ku mipaka no gukomeza kunoza ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, haba u Rwanda ndetse na Tanzania. Izamara iminsi iri kuba, ndetse iyi nama igomba kurangira ku munsi wa none kuko yatangiye tariki ya 24 iri bugombe kurangira uyu munsi ku itariki 26 Werurwe 2026. Ni inama ihuje division ya 5 y'ingabo zirwanira ku butaka za RDF na brigade ya 202 y'ingabo zirwanira ku butaka za TPDF zikorera mu duce twegereye umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Tanzania. Itsinda rya RDF riyobowe na Major General Luki Karusisi, umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo zirwanira ku butaka z'u Rwanda, mu gihe irya ATPDF riyobowe na Brigade General Gabriel Elias. Umuyobozi rero wa brigade ya 202 y'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cy'u Burundi, ku munsi wa mbere abayobozi basuye uduce tw'ingenzi twegereye umupaka hagamijwe gusuzuma ibibazo by'umutekano bihari no kuganira n'abaturage bahaturiye bareba uburyo ibyo bibazo byose byakemurwa. Izi ngendo rero zibanze ku gukangurira abaturage kwirinda kwambuka imipaka mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ndetse no kwirinda kuroba mu buryo butemewe mu mazi asangiwe n'ibihugu byombi, haba u Rwanda ndetse no Burundi. Ayo matsinda rero yasuye uduce duturiye umupaka turimo imidugudu ya Nyarubere ndetse na Ketwe yo mu karere ka Kayerwe ndetse n'umudugudu wa Nyakakoni mu murenge wa Kayisho mu ruhande rwa Tanzania uhana imbibi n'umurenge wa Rwimiyaga mu Rwanda. Aho hantu rero harangwa n'inzira zitemewe zirimo ibiyaga, inzuzi n'ibishanga, by'umwihariko umugezi w'Akagera bikunze gukoreshwa mu kwambuka mu buryo butemewe n'amategeko.
ibyo bibazo byose rero barimo bareba uburyo byakemurwa. Abayobozi bagaragaje ko aha hantu ari ahifashishwa cyane mu gucuruza ibintu bitemewe n'amategeko, ibicuruzwa bya magendu ndetse n'ibindi. Ibi bikorwa binyuranyije n'amategeko byambukiranya imipaka. Bashimangira ko hakenewe ingamba zihutirwa zo kubirwanya ndetse no kubikumira no kongera imbaraga mu gufatanya ndetse babungabunga buri kimwe, bakarwanya ibi bikorwa bitemewe n'amategeko, bagabihagarika ndetse n'ingendo zitemewe no kurushaho kubungabunga umutekano ku mipaka muri rusange, haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Tanzania. Ibi ngibi rwose bigomba gukemurwa kuko mu biganiro bagiranye byari bikubiyemo. Umuyobozi wa polisi rero nk'uko nabikubwiye mukuru y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye wagire uruzinduko nawe muri Kenya, yakiriwe na mugenzi we w'iki gihugu Douglas Kanja, bagirana ibiganiro byibanze mu guteza imbere imikoranire hagati y'inzego z'ibihugu byombi. Ni igikorwa cyabaye ku itariki 24 Werurwe 2026 ku cyicaro gikuru cya polisi ya Kenya Jogo House i Nairobi. Polisi ya Kenya itangaza ko muri iyi nama abakuriye polisi bagiranye ibiganiro birambuye kandi bitanga umusaruro by'ibanze hagati y'u Rwanda ndetse na Kenya, bigomba guteza imbere imikoranire ya serivisi za polisi muri Kenya n'u Rwanda. Ubuyobozi bwa polisi ya Kenya buvuga ko bimwe mu byaganiriweho n'abayobozi b'impande zombi muri ibi biganiro byabo ari ukunoza no guteza imbere ubufatanye binyuze mu gusangizanya porogaramu hagamijwe kungurana ibitekerezo ku bikorwa bya polisi mu nyungu z'ibihugu byombi. Abayobozi ba polisi z'ibihugu byombi kandi banasuzumye uburyo bwo gushyiraho iyi mikoranire kugira ngo izagenderweho mu mikoranire yo mu bihugu byombi, haba u Rwanda ndetse na Kenya. Polisi ya Kenya rero ikindi kandi baganiriye ku ngamba zihuriweho zo kurwanya ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha by'inzaduka, bishimangira akamaro k'ubufatanye bw'akarere n'amahanga mu guhangana n'ibibazo bihungabanya umutekano bikomeje kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda kandi CG Namuhoranye yamuniyeho gutumira mugenzi we EG Kanja mu birori byo kwizihiza iyubile y'imyaka 25 y'uru rwego rwo mu Rwanda, bizaba mu kwezi kwa Gicurasi uyu mwaka wa 2026. Mu by'ukuri u Rwanda ni igihugu gikomeje kwaguka uko bwije n'uko bukeye, rugirana imikoranire n'ibindi bihugu byo hirya no hino ku isi. Dusabwa no gukora subscribe kugira tuze tubana mu makuru agiye atandukanye abagezweho hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda.